Kaj ste? Treba misliti. Evropa i Evropska unija, NATO, zajedno to sve, se mobilizira za vojna vjestina da protiv Rusije. Sega, će reći što, kako, zašto. No, sakam da poručam jedna jasna poraka, da, nedvosmislena, jasna poraka, veli 2K. Bate, nije s vas, ne, a da, na. Vidite se, kaj se video recimo nije da vojujeme za vas nešto da, što mislim su nas, ne, vidi, nije za vas 30 godini unazad sme dvorski šutevi, taka? Da, nimavte majkata, i ime, i prezime, i zname, i identitet, martar ja pre tebe, a ljudska savata veće. I sad kaj se video, ja da me pitam vas, kaj se video, na primjer, nije, kako dvorski šutevi, taka, da vojujeme za vas? So kogo? So Ruside? Ne, uštenačka da vi kažem, nije. Вие ки си ги барате оние од Европска унија, оние јаките спартанци. Например, да, бугари, грци, словенци, нив, да, јаки маже, со големи патваци, тие ќе војуваат за вас. А ние ќе ги чуваме жените на халкидики и ќе ви правиме пунети пиперки, додека вие војувате, како нормален секој нормален шут, така, дворски шут. Пунети пиперки, жениците ќе ви чуваме и прилажите и ако се вратите. Ако не па здравје па. Фати рецимо зима. U Rusija. Hladno. Ne znam. Onak, ne se sekirajte. Nije, će vi pratime vuneni čorapi od baba. Deo od našeg identiteta.